Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ukuthi ubusamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke noma-ke uyaqala-ke ukungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke eli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze zingaphuthi lezi ndaba ongazenza njengamanje ukuthi ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje la, ngilethele-ke okusha-ke laphana-ke ngodaba-ke le ntokazi-ke laphana-ke kusolakala ekutheni-ke yaboshelwa ukuthi-ke yathengela-ke indoda yayo-ke eyiphoyisa-ke izinkabi ngoba-ke ifuna-ke ukudla imali yalo-ke leli phoyisa leli-ke mase lishonile. Usaqhubeka nokulwelwa ukuthola i-bail uMadlamini oboshelwe ukubulala umyeni wakhe oyiphoyisa. Umbuso uthi uyingozi kakhulu uma ededelwa futhi usevele wasabisa ufakazi. Kuthiwa nengane le athi ikhubazekile ufuna ukuyinakekela ihlezi kahle kabi nogogo wayo. Bathi futhi kwampilo yakhe ayiphephile uma engaphuma angalinyazwa abantu. Kanti abameli bakhe bona bathi akayona ingozi nhlobo futhi icala walivunyiswa yisibhaxu samaphoyisa hhayi ngoba akwenza ngempela. Bathi ngisho indaba yokuthi wadlisa umyeni wakhe uphoyizeni bathi kungenzeka leyo nto yayifakeke ngephutha ekudleni. But if kuyinhloso yokumbulala pho kungani umyeni engalivulanga icala? Umyeni wakhe-ke owayethandana naye-ke laphana-ke ngaphambi kokuthi-ke athande naleli phoyisa leli-ke kuthiwa-ke naye-ke washona-ke lowo myeni-ke emdlise uphoyizeni-ke kwase mesuka lapho-ke waya kulona-ke leli phoyisa-ke leli-ke aseboshelwe ukuthi-ke ulibulele ulithengele iy'nkabi-ke zalibulala-ke ngona-ke ufuna-ke uku-claim-a-ke izimali-ke laphana-ke abameli bakhe bayaphika-ke inkantolo-ke laphana badifenda-ke ngempela-ke la. Naye-ke lo mama-ke uyadifenda, abantu abaningi-ke sebeyamnyanya nomphakathi-ke usuyamnyanya kuthiwa if kwenzeka iphuma ngebheli-ke impilo yakhe izoba-ke isengcupheni. Nezicelo lapha kuma-comment section-ke bese wenze okulungile ungixhase, cindezela u-subscribe.